Voin hi April ni somni sang ni somni pakhatania Myanmar tual chung boina thuruk then khatom te Highland na ilo nei ve thungangu Myanmar sipai in February ni khat sang ni somni pakhata tanga sarkar na alak ni som sari le pariat chungin mi cha sari somthum le pariat an thi to thu nimin April ni som pakwa sang ni somni pakhat khan AAPP chuan apuanga sipai lamero chuan mi cha ni somli an thi to thu nimin April ni som pakwa khan an puang ve thungani thizinga hian thalai lam an thanem leya kum som pariat hnuai lam le naupang te po anom nual bokani Myanmar mi pui za sari chuang nun na lak sak tu sipai ho tu luber minong hlaya chuan April ni somni le palia Myanmar chungcha ngai tuana Asian Throi tu lu te ro rel na tura online atangin video conferencinga tel atum thu Indonesia ram palai hne na tanga hriatania atira minong hlayan ama ngei kala tel atum thu a hriat tirnia khan Global R2P director chuan akalani chuan airport a man ani theiti alo sei to ani February ni khatatang khan sipai ho tu hian mi pui thlan sarkar ku tatangin dan lo takin thunei na alak sakba ka mi pui za sari somnga don lai athatani mishing zalen na rabeta dan lova mana sei sakna thupe tu ber ani me kani barmarama kanu nau ten min lo se thiamula sipai lal sual tak tak ten mishing zalen na le nun na le dan po za lova du to ka an che hi kan thlob reng reng lova amo phur tu te zong zong hi capital punishment pek tlak ve kan ni mi point an du dan ang nge ya an thlan tlin anayo te khi ro rel tur dik tak an nia ram ro rel na an chel thei nge hi kan du sak tak zetani amai ro chu sap tong han ho leila realistic taka kanin lo chuan tuna be se na sang takhian beidon na na sa takasiam ang ti alhawm hle khovel ma barma ram mi puite ayo atla ngau theiber Dr. Sasa hi atranom ma hetianga du sakna te donga barmaram chungchang soi theinarem chang anei theizel hi alomom tak zetani tin zoom le siam kara National Unity Government din ani te hi aro puya waisen taka din tu te an fakom tak zetani omhuna kan lo tang ve ma chanchin thar kan lo ngai vin ve renga ti thei atam lo awangin pathian hne na kan lo hlan ve le ringot zelani Dr. Sasa hi khovel ma NUG thu hla puang tu ber ani awang le Aung San Suu Kyi ber hne na tanga thu kan hriat thelo awangin BBC ti te Al Jazeera ti ten an kom na te hi kan thulak na ber ani lo theilowa Barma sipai lal ho sual zia le ram mi pui te khongai thlak zia du to ka Dr. Sasan soinarem chang anei hi alomom mem rualin tlang takin soitaila keichu abedon thlak kalo ti hle achan chu NUG le barmaram mi pui te khin le be khi barmaram sipai ho tu te an nia NUG in ram shroi tu te arwata wang hian sipai lal te khian ro rel na an pengot don lova tin NUG hi ram dang ten barmaram mi pui ayo sarkar dik taka pomta po ni se amuna thu ber barma sipai lal ten ama a thu nei na an chel tlatanga an chel le tlat chuan ti ngai na om chuang lovani khovel dana chuan tharum hi tharum chakzo ka hne angaya chu NUG hian ati thei chuan barmarama khian ro arel tak tak theyanga ati theilo chuan aming chau tak taka barmaram mi pui ayo sarkar ani donani hei hi anwal zonga soitumna nilovin thilni na ani awangle chulam chu ngai tuana kanda apoimo wangin kanhan soyani Dr. Sasa soi pakhat chu Venezuela ram in thlan hnunga chakzo kami tam tak ram tam takinan pom USA ngei poina pom Juan Gerardo chungchang ania NUG hi khovel ram ten pompui turin andu thu war takin an soya chumi asoina chuan Venezuela ram te po soilangin Juan Gerardo atepo US le UK ten an pom thu asoilang tela hei tak hiania kan hriat ngai chu tharum khovela chuan ram chak tak tak te poin pom jok nein pom lo nei po ni se a tharum lama chak jok khan sual a chuat lat chuan ti ngai na awang hle ani Venezuela rama khuan USA mo UK mo France mo khovela ram chak te hian an sipai te nun na thapin miram politics cultural chingfel turin antir don lova barmarama po hian Dr. Sasa le mitam takin kan be siang hi aron kal mai don lovani barma sipai lal te khi anin thiar fil hi mai don lova
anral thuam le sipai chakna aya chakzoka NUG hian abei ani lo chuan NUG sarkar na tak hi barmaram khian amudon lo ani soitong khan NUG le barmarama mi puite lam kantrang lo ani lova kantrang ma kantran boka ma se thil ni na tak hi kanen lowa Dr. Sasa le NUG in thu chu an siam te hi naktu thlale kumin nakum kumni khatmaya thil thleng hal tura kan ngai chuan kan beidon na hi anasale zwaldonin kalo muani Dr. Sasa hi ke lo shilve phak ani kher lovanga ma se International News Network lamin ankom na hian hun thol le rem chang takania wangin Burma sipai lalte an sual ati zia ba ka hian an sual dan tak kha entir na chiang tak video le social media lama thurin tlak post tenen khovel ma soi chong thin se khovel sarkar ten Burma sipai lalte khi na zoka an nor thei arinom Dr. Sasa hi khovel in ain thei turin TV channel sang in an kom na sa alomom amairo chu zo na chiang tak an zo te hi acha na tur fia tak anei thelo chuan ama le NUG credibility hian atur theidon bokani engpo ni se kolrama khian kol aen nge theina turin beisei tlat chungin pathian hena tong traina ihlan tlatangu engkim chunga ro rel tu pathian anisia Burma boina le Syria ram boina ihan khaikhin le don teang mishing million som paruk chuang zot omna Syria ram chu President Assad chuan hun rei tak au beta athi nuwa afapa Bashar al-Assad chuan apa thunei na aro chun lea aya rong jok main Syria ram chu dictatorship mangin au betlatani Burma ram po sipai thunei na le dictatorship mangin ain tha chong zela anunung lam apiang te hi son an som tol ani e Syria rama chuan Burma ram ang tho hian mi puite du thlan theina le zalen na no che pin om zwal zela chumia wang chuan Arab Spring protest rorel dan thlak duwa wangin achuak ta chiamani kha March sangni som pakhata tangin Syria sarkar chuan ami puite chu dimna telmi alovin akhwai nuai mi atanta silai nen mi puite akap hlum zoi ani kha ti chuan mi puite pon ral thuam an nei angangin an ma ni siam chopte mangin Syria sarkar sipai te chu an dolet ve tanta ni July ni som pahnia tang chuan mi puile sipai anin do tanta mi puilam mi za som level thia ngai an ni Syria mi puite chuan an president al-Assad du lo tu zong te inhor khomin army an din veta Free Syria Army tin khovel ram sang tam takin ral thuam nen an tran puya UK thlengin office te po an nei ani ome donation ram dang atangin sumle pai ral thuam po an dong thale ome UN le EU te point remna siam tum thin ma se thisen le nun na an chan hnem towa mi pui thin ur aso sang to bok nen ti ngai na vak an shelo ani bere ni tin buaina aso sang zela mi pui refugee atlan chia po million thum chuang fe an tling to ani anram thenom Turkey Jordan ate anral tlan na sa hle ani Syria sarkar hian aram mi puite noi chimi nan hian UN phalmi alo chemical weapon thlengin amang du mai nia US France UK te chuan Syria ram president Assad chu pai thlak mi an du lain UN Security Council China le Russia bok hian an veto power mangin an lo chan tlat maya engram main an chan theilo UN po ain rol thei chuang lovani Syria president Assad chu Russia rama Atlantia ti ten thu athanga ma se ateulo mai Burma ram sipai lal ber po tho khalai khan China a tan chiang ten thu athanga ma se alo ni lo na sa ani don hi ala tang rei theye mai Burma him tha chu Syria khian alo lang chiang nge ye zir tur le tan hun kan kho thiam nan miram te lo chamna enin lo thlin kan tum nge anga yani Syria president Bashar al-Assad chu an pai thla thei chuang lova ama thlop tu le ama do tu te chu ani ne breng maya refugee tam tak an tlana piang sual anom nual boka chuti khopa cherong ami puite ngai satu Syria sarkar chu UN in engtin ma ati thei chuang lovani Burma rama chuan sipai sarkar du lo sarkar thar apiang ve ta phot chu ania Federal Democracy Rule and Law and Draft ho te chu an tlang zara chik takin custody ve a soisel tur ka hremap lo
US dan pui ai main a tha hial lo mo ka ti ani pakhate ro chuan ka ngai tuana ati thui khop mai dual citizen hian ngai tuana ati buaya a thalu tu khi buaina chok chuak thei jok ni in ka shevetlat ti chuan cabinet minister anan inform chin te po tlang mi te kan tel kim na ro e amai ro chu nula mel tha mmc rim tu nei ngai mi lawang kan ni ang ti ero kan hlau hlea a chan chu Syria rama khian an sarkar rong tak aram mi puite rap thlak taka sui satu khi an pai thla thei mi alawa chu ti an he kin alal zui reng ani hi barmarama po sipai sarkar chuan kong sang sangin aram mi puite arot luma mi puilam la hnung tol tum mi alo UN le ram dang la anin rol theilo National Unity Government dingin federal dan thapui pui nei maila man thei ani si lo chuan online government a hian kan top ve huang ti po a hlom hlel love ataka ding chuak man thei ni tur chuan engti zong point barma sipai khi do hne an ngai ma sabera a chotani vela hian ilom mai lovangu man tlak ni turin kanin sersiam training angai ma sabera NUG hi UN le ram dang ten sarkar nga pom tur le tri tur chuan kong khat kan laba a army noi khatal anei angai ta ni chumi aso thei huna chuan UN a pom ani thei abe seom tal he engang khopin ram dang le UN in sarkar a pom ma se barmaram chunga function thei tur chuan barma sipai do tlom thak angai ma saber ani e chuti lo chuan rim tu nei lo nula mel thatak hi kan lo ni mai da hlawange barma sipai do ne ngot ma la andan siam khi pai bo ani si lo chuan sipai ra be in yom tho tho ti in riala sang ni pariat sipai in andu thala andan siam noya su chi ten tram khat anan chel tir lai te khan ilo nui vurvur ani kha nui na chi ani lo tra pui chi zo ka ni kan tun boru ka sipai ho du to ka anchero wa thei hi andan siam anlek ko wangani COVID shipuin Mizoram po min run tran leta hemi chungchang thukam ni khat hian nei le lok tiang shipui tho ni na in min han tuam le meu chuan India ram chau ni lovin Mizoram a po shikai tamlama record kan siam chho tamol mol mai aru kin kan manganga kan thla phang ru le me kan ni hi mitin ten phim khur thar le kan mamo tlang theu mai he shipui hi akai ni aza thlak lova nikumang khan jep chit jet le thil za thlaka kan ngai talova alo mom hle shikai te hi manlaya phar na na veyang main en sangsu mi hlawom an ni lo anin khung sanganga andam vele maidon shi ikaya wangin in thiam lo ngot du su isual wanga kai ini big lova iwan duaya ikai pal ve ani mai mani indema zaka kim ke tur khopin engma ti sual inei lo riru ti som pha nan mangjui suang che si an kaya wangin kan survey ang main thimai tura ngain en hu su aru kin soi sep sep kher su shikai ni kha som anti ve tho fuya thlamuana ti chak jok turan ni mizo hi hnunglama in soiwak kan ching hei hi simatha kan sar na na veite po kan len thiam hlei theilo thin shik deu ti tia thimai ture mo ti tlat pol hi kan latam tuna chuan si ne na khosak kan thiam chho tan ta kan buain kan phili chung talova rirudam takin ngai tuana phim takin kan ma chon thiam tan ta trulova phili buai chem hian thatna in rilrulama sheom min siam vak ringota asot lem lovani akai te hi an kai chan ngai tuin soiji vak vak khersu a phim khur lo ka ti renga khoya nge ka yang le khoya nge local do leo engtin nge alo om bik le tin vomji vak vak khersu atul to lo chuai chuan adam le thoi mayang mi te po andam zungzung ania tia thlamuana anril ru shom lutuk tur cho hara fui chak anmamo ti siata tha malaya pharna nang dewa kan khung sana wangin anril ru ashom sa le to ti siat puyangu he shi hi lo ve ve ani chuan mangangin phili chung khersu idam le don ti ngai tuala ril ru ti huai senin ti pau khawla midang po andama keipo kadam le thoi don ti tlat ro thuoi takin inen kolla I thuoi lo man dam na I mu thuayang tuna chuan total lockdown hi sarkarin pumpel sham adua chu wangin mani theu phim khurangu ke mani theu kan in ven thei chuan total lockdown angai lo ani mai thuoi du lo tia wang bok hian sarkar point hre tak chungin
in khar khip hi ati angai le thina ni shi hi adar chaka apung chak boka kan sreve ko me ma se in soi thai khera tul lo chuai chuan vaccine om towa relo te a kan do ne thuayang thuai takin hanom le sam samila kan do ne ngei don ani boruak nuam tak kan nei le thuayang tia in hnem chunga in fui hi kan ril rulam tan chuan kan tangkai pui zo kin arinom he shi do na man robert chu thuai na hi ania sarkar le mi thiam jok ten in vendan tur le kai suaina an siam hi thuai takin zom sam samila kan him ani mai kan bible ber point thui noi chuan Sri Lanka ka hum hi mang cheu ati kha mai tuam thape si lote social distancing le shikai theina laka tanga in ven na tur chi sang sang zom pe si lova Sri Lanka him tum hi abathian thu te vak lowani chu wangin thuai takin mai tuam thaila duda taka mai tuam vel mai lovin kan kut isil fai zui zel bokangu chu kan him na turani